Evode Uwizeyimana na Prof Dusingizemungu wa Ibuka bagizwe abasenateri ashingiye ku biteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo ku wa 20/2003 ryavuguruwe muri 2015 cyane cyane mu ngingo yaryo ya 80. Perezida wa Repubulika Paul Kagame yashyizeho abasenateri 4 aribo Dr Dusingizemungu Jean Pierre, Kanziza Epiphanie, Twahirwa Andre na Uwizeyimana Evode. Nk'uko bigaragara mu itangazo ryaturutse mu biro bya Minisitiri w'Intebe, abasenateri bashyizweho kuri uyu wa gatanu tariki 16 Ukwakira 2020, tariki ya 7 Gashyantare 2020 nibwo ibiro bya Minisitiri w'Intebe byatangaje ko Evode Uwizeyimana wari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubutabera yeguye ku mirimo ye. Kwegura kwa Uwizeyimana kwaje nyuma y'igitutu cya bamwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga mu Rwanda banenze ihohotera yemeye ko yakoreye umugore ushinzwe umutekano ku nyubako iri mu mujyi wa Kigali. Ku mbuga nkoranyambaga, Uwizeyimana yasabye imbabazi z'ibyo yakoreye uwo mukozi ushinzwe umutekano, aho yashinjwaga kumusanga mu kazi ke akamuhirika akitura hasi. Prof Dusingizemungu asanzwe ari perezida w'umuryango uharanira inyungu z'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 Ibuka. Kanzi Epiphanie yashinze akaba abayobora umuryango w'abagore baharanira ubumwe, akaba yari umwe bagize inteko y'abunzi mu murenge wa Gisozi mu karere ka Gasabo. Twahirwa Andre ni impuguke mu bijyanye n'amateka, ndetse mu mwaka wa 2018 akaba yarashimwe na Madamu wa Perezida wa Repubulika Jeannette Kagame nk'umwe mu bamwigishije igihe yari akiri i Burundi.